Poznato u to vreme da je Srpski pokret obnove još uvek nastupao kao izrazito nacionalistička stranka, je li tako? Jeste, poznato mi je. I počeo je kao najekstremnija nacionalistička stranka na srpskoj političkoj sceni, je li tako? To nije tačno. Koja je bila ekstremnija? To mislim Srpski četnički pokret i neke druge. Po čemu je bio ekstremniji Srpski četnički pokret? Pa osnovna razlika je što stranka SPO-a zalagala se za negovanje nacionalnih tradicija bez ugrožavanja drugih nacija, a moje ubeđenje je bilo i mišljenje da ostale koji sam spomenuo nije bio slučaj takav, nego su se zalagale i davale podršku preko dobrovoljaca za učešće i u sukobima u Hrvatskoj i Bosni. Da li je Srpski pokret obnove slao dobrovoljce u te sukobe? Srpski pokret obnove jeste. Kako se zvala paravojna formacija Srpskog pokreta obnove? Zvala se Srpska garda. Zašto ste malo pre na pitanje predsjedavajućeg sudije da li ste čuli za Srpsku gardu rekli da nikad za to niste čuli? Pa zato što nisam znao na koju se to gardu odnosi. Možda je to bila neka druga Srpska garda, a ne garda Srpskog pokreta obnove za koju ja znam. Onda bi logičan odgovor na pitanje predsjedavajućeg sudije mogao da bude na koju Srpsku gardu mislite, ili ima nekoliko srpskih gardi pa da vidimo koja bi to mogla biti, ili tako? A ne da niste čuli za Srpsku gardu. Jesam li u pravu? Ne znam. Dobro. Da li je vama poznato da je Vuk Drašković sa svojom suprugom Danicom godinama izdavao list Srpska reč? Jeste mi poznato. To je bio tipični news magazin koji izlazio 2 puta mesečno, je li tako? Da. Da li vam je poznato da je u tim novinama Vuk Drašković na naslovnoj strani u koloru objavio kartu etničkog razgraničenja Jugoslavije, koja je u suštini podudarna sa kartom Velike Srbije? Možda sam nekom prilikom i to video, ali detalji mi nisu poznati. Da li vam je poznato da je Vuk Drašković bio jedan od najistaknutijih srpskih nacionalista 80. godina, nakon što je objavio svoje čuvene romane Nož i molitva? Možete mi postaviti jednostavnije pitanje da mi objasnite šta podrazumevate pod srpskim nacionalizmom? Pa, srpski nacionalista je čovek koji se bori za interese svoga naroda, za nacionalnu emancipaciju, za zaštitu onih delova naroda koji su ugroženi i tako dalje. To bi bilo najjednostavnijim rečima. Dakle, čovek koji je preokupiran brigom za svoj narod i koji se bori za njegove interese. Pa moj odgovor bi na vaše pitanje bio da se Vuk Drašković kao srpski nacionalista zalagao za negovanje srpskih pozitivnih tradicija, a ne vezanih za one četničkog pokreta Draže Mihajlovića i drugih za vreme Drugog svjetskog rata. Pa ko je podigao jedan jedini, do sada jedan jedini... Molimo da se prave pauze između pitanja i odgovora. Hvala. Ko je podigao jedan jedini, do sada jedini spomenik Draži Mihajloviću u Srbiji? Stranka Srpskog pokreta obnove. I Vuk Drašković, njen dugogodišnji predsjednik, je li tako? Ne Vuk Drašković, nego stranka Srpskog pokreta obnove, a on je predsjednik te stranke.
Pa dobro, valjda je on bio i glavni inicijator unutar te stranke da se podigne taj spomenik. To jeste. Je li Vuk Drašković dao ogroman doprinos rehabilitaciji uloge generala Draže Mihajlovića u Drugom svetskom ratu? Je li to objektivna činjenica? Jeste, to je tačno. Da li je Vuk Drašković napisao i jedan roman o poslednjim danima generala Draže Mihajlovića pod nazivom General? Čuo sam o njemu, nisam ga čitao. Pa prema tome i Vuk Drašković je obnavljao tradicije četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata, četničkog pokreta Draže Mihajlovića, je li tako? Čak u nekim segmentima mnogo izrazitije. Možda imao malo više novca. Mi nismo imali mogućnosti da podignemo spomenik, a on je imao i podigao, je li tako? Nije mi jasno pitanje, budite precizni. Dobro, kad vam nije jasno pitanje, onda odustajem od njega. Ostaće pitanje u transkripu i to je samo po sebi dovoljno. Je li se